Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aribyo bisigura mu Kirundi amahoro y'Imana abane namwe. Akaba ariyo ndamutso iri muri Qur'ani ntagatifu mu gice cya gatandatu umurongo wa 54. Aho Imana yavuze ati mugiye muzahura n'abemeramana mugomba kubifuriza amahoro. Bikunganyirwa n'umurongo Yesu yavuze muri Yohana 20:19, aho Yesu yasanze abigishwa be ahagarara hagati yabo arabasuhuza ati amahoro abane namwe. Akanabishimangira avuga muri Luka 10:5 ngo nimujya mugira inzu yose mwinjiramo mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu. Mugira amahoro. Nkuko umuvandimwe mwene data bivuze, turi hano kugira ngo tuhane ibiyumviro mu myiteguro y'umunsi w'ibirori ukomeye cyangwa mu minsi y'ibirori ikomeye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nkuko mubizi si ibintu bishasha, not new. Ku isi yose abayisilamu bizihiza umunsi w'irayidi wo kubaga, umunsi w'inama. Sasa rero bikunze gukorwa hose, bose bafise ukuntu baserebra uyo munsi. Sa rero uwo munsi wa irayidi ugiye kuba tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Bigiye gutangurira ibirori muri Stade Gasaka Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Hanyuma umunsi ukurikiraho ibirori bibandanye muri Stade Imuyinga kuri 28. Hama rero bibandanye muri Stade y'Igitega, Stade Ingoma kuri 29. Hanyuma ibirori bibandanye ku bubasha bw'Imana muri Bujumbura, tuzobikorera muri zone ya Kinama ku kibuga. Hanyuma bibandanye umunsi wa nyuma muri Stade Runani mu Rugombo. Ibyo birori rero birazwi, ariko tongeyeho ikindi kintu. Twibutse yuko Imana muri Qur'ani iti wadhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tugomba kwibukiranya kubera yuko urwibutso rugira akamaro umwemeramana. No muri Bibiliya biranditswe ko ni wibutsa bene dati byo uzabo baye umugabura mwiza w'ibya Kristo. Tugiye kwibukiranya akenshi aho ni muri Miteo 4:6. Akenshi ni kosa rikomeye abantu 10 bakaba bari kumwe bagatandukana batisabiye ko, bagatandukana badasabiye buri wese mugenzi wiwe cyangwa gusabira igihugu cyabo. Gusabira igihugu rero ni itegeko. Nko mu Islamu mvuga butumwa, niyo wabaza abayobozi bose ba Islamu ku isi bazi ko gukunda igihugu ni kimwe mu biranga umwemera. Ndakurahiye ntushobora kuvuga ngo uri umwemera mu gihe udakunda igihugu. Ibi byavuzwe n'abamenyi muri Islam. Gukunda igihugu ni kimwe mu biranga umwemera. Rero gusabira igihugu ni itegeko, so kubinginga. Hari igihe bishobora kuvuga ngo pastor yabivuze, abivuga nkande, she yabivuze, ariko ndabarahiye gusabira igihugu, gusaba Imana ni itegeko. Imana muri Qur'ani iti ud'uni astajib lakum, ngaho munsabe mbahi. Nimwanga kunsaba ndabahana. Bibaze iyo usabye Imana araguha, iyo wanze kumusaba
araguhana. Rero tugiye ku munsi ukomeye wo gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano. Ahangaha abantu bashobora kwibaza bati ese mu Burundi nta mutekano hari? Mu Burundi nta mahoro ahari? Arahari kandi aruzuye, ariko Imana muri Qur'an iti wala in shakarutum la azidannakum, mu gihe muzoshimira ibyo mbahaye niyo yaba ari bike mu bwenge bwanyu ndabongerera. Wala in kafartum, nimwanga mukahakana ibyo mbahaye nimushimire ndabahana, ndabazanira ingorane. Bivuga yuko nshingiye ku yawe majambo yavuzwe na Allah subhanahu wa ta'ala, Imana nyirimwe, Imana imwe rudende, aho Imana yavuze ati ngaho munshimire mbongerere. Aho ngaho niho mvuga ni twari dukwiye gushimira Imana cyane cyane twebwe abari mu gihugu cy'u Burundi, umurundi nutariwe, kuko iyo ari ingorane nk'iziri mu bindi bihugu umurundi arababara, atari umurundi nkanjye nawe urababara. Bivuga yuko tugomba kubumbatira ubumwe wacu, tugomba gusaba Imana amahoro dufise atsimbatane, tugomba gusaba Imana umutekano wacu dufise urambe. Icyo nicyo dusabwa twese, uri umupasitoro, uri umushehe, iryo ni itegeko. Rero ndashimiye cyane ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi kubera yuko bwanyakiriye neza. Ibindi bihugu ndakoraye umunyamahanga na wisanzura abafise. Ibindi bihugu byinshi nabayeho kuko nakwereye mu bihugu bigira kuri 20. Na mahoro baguha, na gushobora kugira amahoro gukora ibyo ushaka, yani ukwidagadura nk'uko biri mu Burundi. Kubera yuko banyakiriye neza mu Burundi, nahise mvuga ni mu Burundi niho no kumamba mu Burundi nkeneye kuba umurundi. Inshallah taala kubasha Allah subhanahu wa ta'ala, ndashimira cyane cyane ubuyobozi bukuru bwa Republika y'u Burundi. Hanyuma kongera gushimira abapasitoro, buri wese mu giti cyawe ndabashimiye kubera yuko twabatumiye, no mu gihe muzadutumira tuzoza, ariko kubera ko ni umunsi wacu nto tubatumiye. Ariko ndibaza yuko ibi bintu murabikora namwe mu masengero, murabikora koko buri mpastori wese ntabwo ashobora kuba mu rusengero adasabira igihugu. Ariko ari giye baye bavuga bati ni abapasitoro gusa. Rero ngiye no kubibutsa gusa, maze gushimira abapasitoro ndashimira Cooperative African Gastronomique kubera yuko bandi hafi cyane kuruta abandi bantu, kuko barantahuye, wamenelewa. Yani African Gastronomique umupresident wayo turi kumwe nawe, n'abandi harimo abayisilamu n'abataribo, ariko ni mu bantu bantahuye cyane. Ntabwo navuze byinshi, ntabwo bambazize byinshi kubera yuko bamera amashi. African Gastronomique bavuze bati shehe ntuvuge byinshi, irega ibyo uvuga byatahuritse. Niba ugiye kwigisha gukunda igihugu, ni itegeko gukunda igihugu. Udakunze igihugu, igihugu ni abantu bakirimo, igihugu si ubutaka gusa, igihugu kiba kirimo abantu. Umuyisilamu nutariwe ushobora kwibesha ngo ukunda Imana, ariko wakunda Imana gute utarabona mu gihe wananiwe gukunda umuntu muri kumwe? Bivuga yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo nkunda Imana wananiwe gukunda mugenzi wawe mubana. Ugomba kumwifuriza amahoro, ugomba kwirinda icyari cyo cyose gishobora guhungabanya amahoro ya mugenzi wawe. Navuze byinshi bavandimwe, ndashimira abajournalist bacu, abo twatanguranye nabo muri Mnara ya Gitega, abingozi muri Hotel Berani, muri Plateau, muri Ruvumera, hanyuma nabi Bujumbura aho twakoreye conference yindi ari ya hano mu Bujumbura. Nanone ndabashimiye kubera yuko ni mwebwe mugiye kudufasha
mu gusansibiriza abantu kugira ngo bamenye itegeko, bibutsa ko icyo tugiyeho kiraba umurundi n'utari we. Kuri uwo munsi rero abayisilamu barasari, nyuma yo gusari rero bihuta kujya kubaga twibuka Imana nyirimpuhwe yategetse ko Ibrahimu yuzuza isezerano yari yiyemeje ko Imana nimufasha akagira umwana azotanga uyu mwana. Rero Imana iti nutanga uyu mwana, mu mwanya wo gutanga umwanya nkuhinduriyemo ugomba gutanga imene cyangwa intama. Bivuga yuko turabaga, kandi abayisilamu kuri uwo munsi nyuma yo gusari bagiye kuba bihuta kujya kubaga. Nyuma yo kubaga rero bagomba kwiyakira, hanyuma bagaruke saa 7 muri stade. Kubera yuko ni umunsi w'ibirori, si umunsi w'akazi ni konje, tugomba gukora ibintu bisimishije, ibirori nyine, ibirori abantu baridagadura, ababina bakabyina, abatamba bagatamba, kuko ni uburenganzira bwacu. Bivuga yuko hagiye gutangura urukino ruzohuza Inyamiramabi n'Intwazangabo muri stade Gasaka. Hama rero urukino ruvuyemo, urundi rukino ni urukino ruzohuza abapasitoro cyangwa abakristo hamwe n'abashehe, abahaji, abamufti, abashehe, yandi abayisilamu n'abatari abayisilamu. Icyo kintu ni itegeko kuba turi bamwe. Bivuga yuko tuhejeje urukino hagiye kubaho iyindi mikino itandukanye, utugenegene, utonore bitoki, amarushanwa yo guseka, amarushanwa yo kurira, amarushanwa yo gukwega ikamba ku bapasitoro n'abashehe, amarushanwa atandukanye harimo nayo kujya inyama, amahiganwa yo kujya inyama. Hagiye kuba ibintu byinshi byose birasa ku ntego imwe, ibyo kwishima ku buryo wari we wese abe muri stade avuga ati kabisa agiye kuba amateka. Hanyuma rero aho ngaho ikintu nyamukuru mu byose, tugiye kuhaguruka, abafukama bafukame, abubame, ababyina babyine, buri wese agiye kuba afise uburenganzira bwiwe mu myemerere yiwe kugira ngo asengere igihugu. Buri mupasitoro wese, buri mushehe wese uhagarariye urusengero azohabwa iminota yifuza kugira ngo asabire igihugu amahoro n'umutekano bitsimbatare. Iyo program tumaze kuyikora, tuzoyibashikiriza. Bivuga yuko buri wese afise uburenganzira, afise right yo gusabira igihugu mu rurimi ashaka, kuko Imana ntabwo yumva icyarabu gusa, ngo yumva igihaburayo gusa. Imana yumva indimi zose. Bivuga yuko tugiye guha amahirwe abapasitoro cyane cyane, abadive, abagatolika, yani buri wese mu myemerere yawe, kubera yuko ikintu cy'igihugu ntabwo kiri abapasitoro, ntabwo kiri abashehe. Agataho ngaho twejeje gusabira igihugu cyacu hamwe n'umutekano, hagiye gukurikiraho gusangira. Gusangira rero ni itegeko, icyo kigaragaza ko uri umwemera. We gusa abayisilamu tukaba tufise inka zirenze 1000 giri mu gihugu, tukaza gusengera igihugu tumaze kubaga, hanyuma tukabira buri muntu wese biri muhira. Rubaho urukundo? Egamwe ni urukundo. Hani mumbaye bivuga yuko tuba tufise inyama, tuba tufise inka mu gihugu nyinshi, imene nyinshi. Ndavuga nyinshi kuko sinzi mu mubare, naniwe guharura. Izo nashoboye gutangariza abantu ni 500. Maze kubishimira Imana bahise bongeraho ni 1000. Cyo gihugu nanje ndashimye. Kambere nambe ndashimiye nyakubahwa hariya shehe yatwiyumviriye ko nk'abarundi, ariyumvira ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Nukuri ku giti cyanje ubwa mbere nakangutswe kumva umuntu w'umuetranger atari umurundi ashobora kwiyumvira ikindi gihugu
by'ukuri n'uyundi mutima. Rero ndagushimiye cyane cyane cyane, nukuri uwo mutima musanzwe n'umutima w'urukundo wuzuye. Hama ndashimiye n'iyi association, kuko iyo association itahaba urumva natwe ntitwari gushikira. Rero turabashimiye namwe, ariko kandi ndashimiye n'igihugu cyacu, tugiha amashyi. Bene data hari abacishijemo akantu baravuga ati Imana ishimwe ko igihugu cyacu cyabyemeye. Rero ndashimiye igihugu cyacu ko kitanse yuko natwe turonka aya mahirwe. Ubu bumwe urumva ko ni ikintu cyo gushima cyane, kuko iyo hejuru bitari gukunda urumva ko natwe abanyagihugu ntitwari gushikirwa, ariko ko babyemeye urumva natwe duciye dushikirwa. Hariho ikindi kintu kizokubakwa mu Barundi, kumbure nimba kare atabumwe twari dufitaniye, ubu tuzoca tugiriranira ubumwe, kuko harya umuntu mwasangiye mwagiranye agasiporo mukaganira, hariho ubumwe buca butsimbatana. Rero ni ikintu kidasanzwe kizodushikana ahantu nk'abantu bemera, abantu bafise ukwemera. Umva ko ni ikintu kidasanzwe. Rero turashimiye rwose, turabashimiye. Niyo muzoshika nukuri muze muturamukirize abo mu gihugu iwanyu, mubabwira ati ibikorwa tuvuyemo asha byarabanezereye, barashimye, mubadutahirize, mubabwire yuko natwe tubakunda cyane, kuko namwe mwatweretse urukundo. Natwe muze mubatubwire yuko tubatasha kandi natwe tubakunda rwose. Tugire Kristo. Mukuri icyo dusangiyeho kitubuza ni igihugu cyacu cy'u Burundi. Turiye ku Mana waturemye n'Imana imwe rudende, tuba turi mu gihugu cy'u Burundi. Umuyisilamu n'utari we, iyo gusangira yaje ari uko ari nabyo ni itegeko ku munsi w'Irayidi. Uwabikoraga wese akaronka izo nyama, kuko Ibrahimu tumuburiyeho twese, akazirya wenyine Imana irabimubaza, kuko ntabwo byemerewe iyo ubazi ikintu cyo gutanga ugatanga ukavuga ngo uyu ni umukirisitu, uyu ni umuyisilamu. Ntabwo byemewe, ntibyemewe kabisa. Ikindi nanone si ibi, hari ibikorwa dusanze dukora mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane hano Bujumbura, Maramvya, muri Gihanga, Beturwa, Bekatire, Besisi, Mugirigiri, Cibitoke za Rugombo, Muzamakamba, Nyanzarake, Mvugo, Minago, Kabandanya, Muza Cyankuzo, Kadogo, Ngozi. Uburere bwose bw'u Burundi dufiseyo ibipompero by'amazi, amazi geologique. Ikintu cya mbere nakoze training yo kwigisha abahungu kwimba amazi kuva ekuzimu, bamanuka bimba ikinogo bacyubaka gushika muri 60 metero, 60 meters approximately. Abahungu bamanuka barimo kurondera amazi, aho amazi adahari mu gihugu cy'u Burundi. Turagerageza bivuga yuko ayo mazi tuyashyira ahariho hose, menshi muri Cibitoke twayashize ku nsengero zitandukanye. Tuvuga ngo tuyashyira ku muzigiti gusa, twe twabitangiye kera, kubera yuko ni itegeko. Gusangira ni itegeko, kuko gusangira bizana urukundo hagati y'abavandimwe. Iyo uriye wenyine umugenzi wawe akuraba yagira ikintu ku mutima. Bivuga yuko tufise ibikorwa by'ibipompero. Na n'ubu ejo ndamanuka ingomba gufunga ipompo muri iri joro, fise pompo zitanu ejo ndazishikiriza abanyagihugu mu Kigwate, Karungura, Gitasi, Mivu, biriyo bipompero geologique. Hari n'ibindi dusanze dukora. Twatangiye projet yo gutanga imene, ariko izo mene twazitanze nyinshi cyane cyane mu duce twa Gatonde, Mivo, Nini, Kwizingwe, Rutegama, Gitasi, Karungura, Gatonde, Vyegwa.
tuziha umuntu w'umuyisilamu bakaba basangiye n'atari umuyisilamu. Ibi twabikoze uko, niyo wajyayo ukabaza, niyo waterefona bose barabizi, turabikora. Koko izo ni impene, koko izi mpene tuzibaze mu gihugu cy'u Burundi tukabaga impene, ubu tugiye kubaga impene 1000. Iki ni jewe si kuvuga ibaza abayisilamu mu gihugu, hari societe zigeze ku 20 bagiye kubaga impene zigira ku 3000. Niba Gisarita aho ngiye kubandi kuri stade Gasaka hagiye kubagirwa impene 1000 n'inka majana, bivuga yuko tutashize mu izindi tukashishikariza tugakangurira bene gihugu korora, bivuga yuko nizo dufise zizoduga ibiciro. Pastoro ajye kugura ikiro cy'inyama asange cyaduze ku 40,000 kubera yuko abayisilamu zose bazimaze mu isoko. Byatumye rero tubyiyumvira dutangura gushiraho umugambi wo korora izo mene. Ikindi nanone ibyo byuvuze, ikindi tufite imigambi yo kubaka amashuri. Ibi nabyo tugize amayo tukaronka ubutaka, tushobora gusansibiza bene gihugu bwacu tukubaka ishuri y'imyuga. Koko mfise imyuga myinshi nize mu gihugu cya Île Maurice, ndi inzobere mu korora amafi, ku buryo umpaye uburenganzira muri Tanganyika nshobora gushirayo amafi akaguma muri Tanganyika. Usibye ko Tanganyika ifite umuyaga mwinshi, ibindi biyaga nka Lake Tanganyika minga Cyohaha biri haruguru mu Kirundo birashoboka ukaba ufise amafi akaba ari ahantu hamwe muko tubikora mu Buganda n'ibindi bihugu torora amafi ari mu kiyaga akagumayo. Ubumenyi turabufise uko ushobora koopera ifi ukayibyaza. Koko iyo ni projet nari nshaka cyane cyane wigeza ku Barundi, kuko mbyukuri ushobora kuba urimo kurya inyama, ushobora kuba umaze indu utarabona ifi, ushobora kubaza African Gastronomique kuko nimwe mugiye kudutekera inyama. Inyama abantu barazi, ariko ifi ndibaza yuko iratsimbe mu Burundi. Twari dukwiye gushiraho iyo projet y'ifi, kandi ndabyifashamo, uvuga ngo ndabibafashamo. Ngiye mutima wanjye upasuye hano ndo Murundi, sinzirima mwatahuye kumbwira ngo usubiyeyo iwanyu, usubira hano yani ibyo mvuga ni nkunda Burundi mbyukuri, nkunda Abarundi kubera ko banyakiriye neza. Iyo umuntu agukora ikintu cyiza, al-jazā'u al-ihsān ila al-ihsān, ese ineza nimubona yuko igomba kwiturwa ineza, kuko numwanyakiriye nanjye ngomba kuraba icyo mbaha ijyani tugasangira experience bamfise muri jewe, ngomba kuba bisharing inshallah. So ndibaza yuko ikibazo cyawe ntabwo ari ibi binyama gusa, kandi ibingibi nkuko pastor abivuze byahoragaho. Koko yavuze ngo nyakwigendera bahoze ari president wa Republika y'u Burundi Petero Nkurunziza yatanguye gahunda nziza yo gukundisha abantu igihugu. Rero ko nabivuze mu no kwibutsa, suvuga mu ibintu bishaje, navuze ni muri Timoteyo kamwe gatandatu, ni wibutsa bene dativyo uzabaye umugabo ramwezo bya Kristo. Bivuga yuko no kwibukiranya si ikintu gishasha mu gihe gitambuye. Oya, niyo nafa pastor agakita b'Imana abahari bazobazwa bitabandanye, tugomba kuyikomeza. Kandi ndibaza yuko kibazo cyawe niba ari akantu gasigaye, dufite imigambi myinshi, tuhawe akanya tukagira aho tubikorera, kwigisha abantu udukoriko twinshi cyane twize mu handi mahanga, ibyo cyo kubishiyaringa tukabyigisha bene wacu.